Actually, the money. The Kenya Certificate of Secondary Education. KCSE. Oh, yes. Oh, yes. Of course, they are waiting with bated breath. Yes. Yes. Onagutweka riri thutha wa gwika research over the years kuma ria ndakire cukuru kuregie gotwathomana kana karusi nindikite kumenya atiriri KCSE ri ndiri kimako na anxiety na panic ta KCPE. KCPE ri. Oh yes. KCPE ri one is the first major exam iria ureka uturo-ini waku riu mundu ni amakaga na gweterera na kimako kiingi wetereri anxiety agiona muthenya uria KCPE yauma ri kiingi wari araji uti kindu kingimeruka and see riu KCPE no yakoragirira mundu ni hindi muraumire gwiku ati ndio itano kauga withambe tondu Ngai ahota kuiguira tha ni guthera no kanyetha maguta ukio me KCPE. Yes. No ko determine uria gathi secondary. Oh yes. They wanna KCPE kiuma the people were hoovering around the school. Eta my spirit. No KCSE ri. Ni undu wa uko ni ugeretio na mwaki ta dhahabu ri. Over the years ri. Mundu ni akorwo clear cut. We are very sure ni ukuhituka kana ni ukugwa. If you know, you know. You see, KCPE ri. So ni aina multiple choice questions. A B C D. Yes, I go say D. Yes. No na hii kile utamenyire okigesi ri. No we. No gwire. Utakuigirira bet. Uyase no. No na bet no gwire. Combination igirane ohituke miraculous. And for some very few that worked. I don't need muno. Very few. Nini sana. Na ndungigwira max ithano. Ni ugwire igire ithatu. No KCSE ri. One nduri mundu mwana. Actually, andiki makirekia form 4 ri. Ukorwo ri ukigutha kana already ni uguthite 18. Koguo we mundu mugima ri. Ona korwo ri wina kibande giaku ureciria no mukahe 2022. Already you are national. No na igire bari ge form 4 na mwere umuthi umewira ni macukanirie indo. Yes. Ando ndugitwika it's not a wonder. Ukore mundu arikirie form 4 na dunia gurite nduthi. Yes. Ando akaiga gatuka gake. Yani uraigwa ni kiumire atwarite murigo rwongo. Kugone akingetia Wednesday. Yeah, that's the coat. Yes. Ogenage na mukababu nyama kema kwa motu. So KCSE do I expect kama do geke uoka ni ogeuka atire miracles you expect. Oh yes. You know niwe mega wala yeta thiria mathabu paper 2 wa guririe page ya mbere ugo oikorana na kindu taramenya ona ki ogithia keri okinona hau ni rocket science ogithia yata tuwekwa ni bisector circle and you had no clue. Wale kepeji yake na gatano hau ukigwa shoke ya mbere ore handu ungirika na at least formula wapi hata mtu kuandika formula. Oh yes. Uge one mark. So you know don't expect the A mathabu and you know if you are gurika tathi utie kindu wonire muya-ini niwe wega mwathi laboratory nyemu yaku ri aragire kumbanu with a pop sound niwe wayuririe ndogo rabu. You are aware. Okay, you are chemical. You know very well. Fasihi kile kia Max to divine. Kile yuko hapo huo kia Max to divine. Niwe wodirio kulingana na kitabu cha siku njema. Katika muktadha wa fasihi simulizi. Elezea kinaya katika maisha ya Juma Mukosi. Ni huyo anaifukuria undu akinyeti hau guthoma wathondekire Juma waku ukianjia kumuchambua
Juma huyo na kinaya kweli. Wacha kuambie. Kinaya chake si shagala bagala, ni kinaya ubamba. Kinaya kinachojitokeza huyu kila methali ni kama kile cha kufa kupona. Manake mandhari yanayojitokeza ni kwamba kuna imla. Mwalimu leo na kuiguria thari kwa Marxist si creativity. You are aware, you know, when ufahamu haruthiomi. Oh yes, no, you are out of context. Oh yes, ni unamenya wega wodio katika kifo kisimani. Elezea taharuki aina 5 zinazojitokeza katika riwaya hii. Ukataka hicho kifo kisimani, wacha kikuvue. You know. Ni ui. When wega. Yes. Mathaa mere na nuthu kigeranio-ini. Oh yes. You spent less than 30 minutes. Ashora muru ni atuika board. To maundu maria mothe ni urigira like 20 cia mbere. Mathaa mere ni guchuka. Okay, what are these people writing? Or to explain the effects of early agriculture in Mesopotamia. Nuri watho matopic teo. Mesopotamia ni ku. You have no clue about the Portuguese conquest of East Africa. Na ni wodi iliyo niyo wetu amenyiri onaki. Uyo Vasco da Gama wadi kile Vasco da Gama wethi kiuria kiu kiki. Leo kesi asiri tiketo ya cold with bated breath ni moi they know aria mena Michael ya they can feel it aria me guthakira si ni kana kesi asido ya go pressure ni muciari no ni akuonete over the years. Yes, no ikoro wageire eta muku eno ya second term. Yes, no ikoro muku wageire D aciari matanye maina. What the mama achieve on Eliud Kipchoge? So yeah, they know. So we wish you what you deserve. Mafaa Okumyithione Peters Institute.